Былых работникаў культуры не бывае, жартуе Антон Барашка, былы начальник отдела культуры Бярозаўскага райвыканкама. Антон Антонович 20 гадоў адпрацаваў на гэтай пасадзе. Зараз на заслужаным адпачынку, але нават на пенсіі імкнецца быць побач з культурнай галіной і гэтак жа праводзіць вольны час. С культурой мы всегда дружим, отношения имеем. Ну, сейчас я больше и с культурой, ну и грибами занимаюсь, и интересно мне в лесу отдыхать, поэтому провожу отдых культурно. Действительно, культура всегда в авторитете, и вот сегодня праздник большой, и я хотел бы всех своих бывших коллег и ныне работающих работников культуры поздравить с этим профессиональным праздником, пожелать им здоровья, потому что оно всем нужно. Каля 1000 устаноў культуры працуе на Брэшчыне. Армія культработнікаў складае больш за 9000 чалавек. Дзякуючы гэтым людзям рэалізуецца шмат творчых праектаў. Па выніках работы ў мінулым годзе Брэсцкая вобласць была першай у рэспубліцы ў гэтай галіне. Гэты статус будзе намагацца атрымаць і сёлета, запэўніў начальнік управлення культуры аблвыканкама Сергей Панасюк. Музыканты, бібліятэкары, харэографы не толькі сабраліся напярэдадні прафесійнага свята ў грамадска-культурным цэнтры, каб пачуць словы віншаванняў за сваю працу. Поэтому я поздравляю всех наших работников с этим праздником. Для работников культуры побывать на концерты, посмотреть – это такая редкость, которую мы можем только позволить себе свой праздник. Потому что все мы эти праздники готовим, все мы эти праздники делаем, и все праздники мы всегда смотрим сзади сцены на артистов, которые выступают перед зрителями. Поэтому сегодняшний день – это тот день, когда мы можем немножко расслабиться и посмотреть, насладиться концертом, ну и теми выступлениями, которые мы сами же себе и подготовили. Слово віншаванняў у гэты дзень на свой адрес пачулі работнікі музеяў, бібліятэк, сельскіх дамоў культуры, выкладчыкі школ мастацтваў і іншыя прадстаўнікі культурнай галіны. У іх асаблівая місія – фарміраваць і ўмацоўваць нацыянальную самасвядомасць, развіваць талент беларускага народа і, вядома ж, ствараць свята. Анастасія Цікун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».